атласу адрас дар шаҳру ноҳияҳои гуногун фақат бо нақшу нигор фарқ дошт, вале услуби бофтани он дар ҳама ҷо яксон сурат мегирифт. атласу адрасро абрбандӣ карда аз 2 то 8 нави рангҳоро дар нақшу нигор истифода мебурданд. вобаста ба сабки ороиш ва тобиши рангҳо онҳоро пундалав, шоҳсабз, заргор, пудсафед, бунафш, барги карам, нағора, шона ва ғайра меномиданд. матое ки дар ду тарафаш гул партофта шуда бошад, он дуруя ном дошт, мегӯянд мутахассисон. мардуми тоҷик ҳанӯз аз замонҳои қадим ба бофтан, омода кардани матоъҳои атласу адрас шуғл меварзиданд ва либосое ки аз атлас ё адрас омода мегардид махсус дар замонҳои қадим либосое буд ки барои оро торо додан, барои зебу зина додани занону бонувон ва ҳатто то як андоза барои духтани хилъатҳои шоҳон махсус либоси расмӣ ва либоси ороишӣ ба ҳисоб мерафт. ва ҳамин буд ки дар таърихи фарҳанги мардуми тоҷик махсус устоӣ буданд ки тавассути дастгоҳҳо ба бофтани матоъҳои атласу адрас машғул мешуданд. хуб чуноне ки мо огаҳ ҳастем, то як андоза ҳамин навъи матоъҳо махсусан матоъи атласро дар забони мардум то як андоза яъне матоъи шоҳӣ ҳам мегуфтанд ки ин истилоҳ ба решаи шоҳ рафта мерасад, зеро барои шоҳон дастор ва ҷомаҳои махсус аз атласи заррин ё атласи зарбофт ҳатман омода мекарданд. эҳё гардидани ҳамин чиз ниҳоят иқдоми хуб аст, чунки мо аҷдодамоя, миллатамоя, анъанаи худамоя аз нав эҳё кардем ва занҳои мо аз нав атлас пӯшиданд ки ин ниҳоят чизи зебанда барои зани тоҷик аст. машғул шудан ба ҳунар барои зан якум ба бюҷети оила нафъ дорад, чунки қатраи бошад ҳам ба ҳамон дайро саҳми зан ҳам гузошта мешавад ва бюҷети оилава як фоидаи мебиёрад. якумаш ин. дуюмаш аз корҳои баҳудои беҳуда вақти холигиша бекор бесамар истифода намебарад. пештар ин ҳунарҳо махфӣ буд ки дар хона ки мо соҳиби 8 фарзанд будиму падари ман омӯзгор буданд, азбаски ин маоши омӯзгорӣ ба мо камӣ мекард, модарам ҳамчун ин корҳоро ба мо ҳам ёримадӯзӣ ва ҳам адрасбофиро аз хурдӣ ба мо омӯхта буданд. масалан намудҳои алоча мегӯем, масалан бодом, шоҳи гуласт, намудҳои карбос, шоҳи сурх, яъне ки ҳамон 10-12 намудҳоро мо дар хона ташкил карда мебофтем. савдогарон аз мо харидорӣ карда мерафтанд. сифат бо сифат буд. худомо дар хонаҳо мо яъне ки оҳар мегӯем, ҳозири забони мо ва газмол мегӯянд, ҳамонҳоро мо дар хона ташкил карда будем. ана ҳамин адреси атласбофие ки имрӯз қариб ки аз байн рафта буд, имрӯз эҳё гашт. ин қадимтарин касб аст ки дар қадимаён анамин маҳаллаи косибон буд ки ани маҳз бо ҳамин бофтани адреси атлас машғул мешуданд. ашёи хомро мо аз тоҷи Кобул мегирем ки ин тоса аз нахи пахта истеҳсол шудагӣ, лекин аврабандиашро худи анами устозони мо метавонанд аврабандӣ кунанд. ин ҷо маркази ҳунарҳои мардумии ноҳияи бобоҷон ғафуров вилояти суғд аст. дар ин ҷо матоъҳои атласу адрас аз лиҳози сифатнокиашон баланд аз маҳсулоти ватанӣ, пахта ва риштаи маҳаллӣ истеҳсол мешаванд. барои занону бонувони бешуғл ва касбомӯз шароити хуб фароҳам шудааст. ҳамчунин дар ин коргоҳ ҳамарӯза аз ҳар як дастгоҳи атласу адрасбофӣ аз 10 то 15 метр матои аз ҷиҳати экологии тоза омода мегардад ва он дар бозорҳои дохил ва берун аз ҳудуди ноҳия талабгорони зиёд низ дорад. ин аз шуғли худи инсон вобаста аст. агар ман бисёртар бар сари анамин дӯкон нишинам, бисёртар мебофам, 8-10 метр мебофам. агар мо меҳр монем, агар мо ҳамин касбамонро дӯст дорем, ба ҳадаф расида метавонем. ба ҳар кор меҳру муҳаббат ки пайдо кардед, ин кори худатон ҳам пеш мерад, ҳам босифат мерад. ин ба ҳар кор аслан меҳру муҳаббат, нозукои касбро чуқуртар омӯхтан дар кор, мисли зиндагӣ. дар як рӯз 15 метр ва 20 метр мебофам ва дар як моҳ бошад 300 метр 500 метр истеҳсол менамоям. ҳай онро мебофам, мана газмол ба метим, сифаташро ба харидорон хай мефурӯшем.
زنهایی که نسخهش رو طلب میکنم همون نسخه رو رنگ بار میکنم دوره همش رو از اتش میبرایم و این رو پیشکشی خریدارا مینمایم. خودی هنر اطلس بافی و ادرس بافی چگونه است؟ خب اصلا در فرهنگ مردم تاجیک بیشتر اصطلاح ادرس یا متاهای ادرس در گذشته معمول بود، چون که دسترس کردن نخی اون تا یک اندازه برای مردم آسان تر بود، زیرا ادرس بیشتر از متاهای از نخوی پخته آماده میگردد، ولی در اطلس باشد متا تا یک اندازه قیمتتر میافتد، نبه هم میسر میگشت، زیرا اصلا تارهای متای اطلس از نخی ابریشم آماده میگردد و برای مردم عادی دسترس کردن ابریشم به نهایت دشوار است و تنها پودی متای اطلس از نخی پخته است. یعنی به همین منوال مردم از قدیم در دکانهای مخصوص اطلس می‌بردند. دکان‌ها هم البته دکان‌های فابریکایی نبود، پر دکان‌های خانگی که امروز خوشبختانه در سراسر کشور ایران گشته است. دکان‌هایی که برای اطلس و ادرس بافی استفاده می‌شوند، بعضی‌ها از 4 پاپوشل و بعضی اون تا 8 پاپوشل، یعنی پدال میگویند که خودی هنرمندان اون رو استفاده می‌کنند هنگام بافتن، یعنی تار و نخوب بالا و پایان می‌شود و هنرمند از بین آنها پودر رو می‌گذراند و به همین منوال آماده می‌گردد. دخترها هستند، زنها هستند، من می‌بینم کسب را آموزنده استادم در مدت من یک ماه است که من در از جماعت حیدرعثمان اومده این کسب را آموزنده استادم. خیلی من دخترها یاد گرفته استادم، زنها نیز اومده یاد گرفته استادم. 5 مرتبه به دوشنبه رفتم، رفتگی مچو من دیروز در کوهسار در عینی بودیم، در اونجا نیز کسب را آموزنده و زنها آموزنده آمدیم و دستگاه ها را باز کردیم، خیلی که آمدیم. مملکتبانو خوجایوا از آوان جوانی به هنر اطلس بافی مشغول است. امروز افتخار میکند که این هنر اجدادی باز از نو احیا گردید. او در این مرکز برای بانوان منطقه نزاکت اطلس بافی را میآموزاند. با دستگیری پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت در جماعت خستیور نوحی بابا جان غفورов باز یک مرکز تعلیمی استحصالی اطلس ادرس بافی تشکیل شد که همچون متخصص من از مرکز بانوان جماعتی دادابای خلمت همچون متخصص شد آمده در اینجا کسب خودم را آموخته شدم. در مدت کوتاه در اینجا 20 نفر شاگردان هستند که در 2 بس کار میکنند، یعنی که از ساعت 9 تا 12 یک بس، از ساعت 1 تا 5 بیگاه با یک بس با 2 گروه تقسیم شده کسب آموخته استادم. اعلان کردن سال 2019-2021 رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و زنهای نوحی بابا جان غفورov بی‌طرف نماند. مرکزی که امروز فعالیت دارد یکی از مرکزهای با نفوذ یا که گفتن ممکن است مقدس است، زیرا یعنی مرکزی ما بی‌واسطه با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت خودش را آغاز نمود. کسب ادرس بافی یکی از کسب‌های قدیمی‌ترین به حساب می‌رود. خوشبختانه دستگاهی که امروز برای بافتن ادرس آماده کرده شده است امکانیت می‌دهد که زن‌های خانه‌نشین را با این کسب آموزانیم و می‌توانند زن‌ها همین کسب را آموخته در خانه‌های خود بیشتر با همین دستگاه ادرس را بافند و امکانیت می‌دهد که زن‌ها از تربیت فرزند هم دور نمی‌مانند و همین برای پیشرفت شرایط اقتصادی خودشان فعالیت می‌برند. این بانوی هنر که تجربه خوبی اطلس بافی را دارد ابراز نمود که گذشتگان نه چندان دور ادرس را از ابریشم نسبتاً دروش می‌بافتند که نخ آن از 15 تا 20 پله 10 بندی عبارت بود. هر بند 200 نخ داشت. از هر سراغ تیغ دستگاه بافندگی 4 نخ تار را می‌گذرانیدند. نخ تار بقصب باریک، ولی ادرس تار غوث و پودی باریکی رسمانی دارد. پودی ادرس از 3 رسمان باریک تار سفید یا رنگه عبارت بود. اندازه بر ادرس ها معمولاً 3 نوع می شود: عادی، سربر و کمبر. این نازکی‌های بسیاری دارد، مثلا که اگر کمتر همین رشته‌اش کنده بشد و ما اون را جابجا نکنیم، یعنی که صفتی آن بی‌زیب می شود. همچون من
вақти холигамро дар ҳамин ҷо дар назди шогирдон ки касбам меомӯзам ҳам сифат мебофам, дар як рӯз 10-12 метр мебофам ки ҳар як метри бофтагимо ба маблағи 4 сомон яъне ки тайёр мешавад. ғайр аз музди бофти моҳо яъне ки 4 сомон мебошад. мана ҳам шароити корам назм мешавад, ҳам зиндагиам пеш меравад. нозук аст. агар тору пути инро нақс фаҳмед, бисёр ба даромади оилавӣ, ба хоҷагии қишлоқ, умуман адрасу адрасбофӣ ин кори осон нест. агар шумо чуқур омӯзед онро, бисёр осон аст ва бисёртар ба манфиати худ кор мекунед. ман ин касбро хай пештар баъд аз хатми мактаб дар хоҷа атлас ҳамчун ёрмачӣ шуда кор карда будам. баъд аз он хай тӯли 20 сол дар хона нишаста будам ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, ин касбе ки аз байн рафта буд аз нав барқарор шуд. ман ин касбро бошад ҳам медонистам ва тӯли 3 моҳ дар омӯзиш маркази таълимӣ бо дастгирии муаллима Осимова ин касбро омӯхтам. боз мана тӯли 6 сол аст ки ин касбро омӯзонда зиёда аз 1000 нафар шогирд дорам дар ҳар ноҳияи ҷамоатҳо ва инчунин дар ҷумҳурӣ низ шогирдони зиёде дорам ва дар ҳамаи чорабиниҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳурӣ иштирок мекунам. албатта нақши нигори матои атлас ё адрас ҳам барои интихоби ҳунарманд бениҳоят нақши бориз ва нақши муҳимро мебозад, зеро омода кардани нақшҳои он ба истилоҳ абрбандӣ ном дорад. яъне ба гуфтаи ҳунармандон ва он сарчашмаҳои таърихие ки то имрӯз мо дар назар дорем, нахустин нақшҳое ки барои матоҳои атлас ва адрас омода мекарданд аз пораҳои абр илҳом гирифта шудааст ва ба ҳамин минвол то имрӯз абрбандӣ мегӯянд. яъне онро аллакай дар дукони алоҳида мекунанд, чуноне ки мо медонем бо риштаҳои махсус ҷойҳое ки бояд рангҳои гуногун гирад баста мешавад, сипас дар дохили рангҳо мепартоянд то ки соати зиёд меҷӯшад ва баъдан дубора онро дар оби сард мешӯянд ва муддате хушк мекунанд. ва рангҳое ки барои атлас ва адрас истифода мешавад, гарчанде ки имрӯз рангҳои химиявӣ, рангҳои табиӣ бениҳоят зиёд шуданд, аммо пештар пурра рангҳои табиӣ буд ки ҳунармандон онҳоро аз пӯсти чорма, аз пӯсти пиёз ва ҳар гуна, албатта ҳатто аз пӯсти дигар пӯслоқи дарахтон омода мекарданд ки ранг, сифати ранг албатта гум намешуд ва дер боз дар тани матоъ нақш мебаст. ба қавли роҳбари маркази мазкур Оиша Сатторова, бо мақсади рушди соҳаи саноати сабук, аз ҷумла ривоҷу равнақ бахшидан ба истеҳсоли матои атлас ва адраси дастбоф, тарғиби сару либос ва матои табиӣ аз ҷиҳати экологӣ безарар бо истифодаи услубҳои миллии дузандагӣ, ғанӣ намудани ҳаёти маънавии занону духтарон дар кӯтоҳтарин муҳлат бонувонро аз ҷабҳаҳои ин ҳунари миллӣ бархурдор гардониданд. барои манам ҳамахел шавқам ҳаст ки ман ҳозир ҳам дар маркази таҳсилоти иловагии ноҳии Бобоҷон Ғафуров рақами 7 ҳамчун ҳунарманд ҳамин касбамро меомӯзам. ғайр аз ин ҳунарам попурдӯзӣ, бисирдӯзӣ мегӯем, кешбофӣ инҳоро ба ман хонандагон меомӯзам. ба маркази бонувона ки маркази ҷамоатӣ дар Добои Холмат аст, ҳамчун ҳунарманд кор ва фаъолият мекунам. низ вақти худамро бесарфакорона истифода буда дар ҳамин ҷо омӯхта истодам. ногуфта намонад ки ба пешвои муаззими миллат мо иттилоъ дода будем ки дар ҳамин маркази ҳунарҳои мардуми мо ҳунарҳои дӯзандагӣ, сӯзани дӯзӣ, дӯхтини болиш, кӯрпаву кӯрпача, сӯзани дӯзӣ низ ба роҳ монда мешавад. хушбахтона имрӯз занҳои хонашине ки касби ҳамин сӯзани дӯзию, кӯрпадӯзиву чапондӯзиро метонанд имрӯз фаъолият намуда истоданд. айни ҳол дар ин ҷо 20 нафар шогирдон ҳастанд ки нозикоҳои касбро аллакай беҳтари инҳо интихобай аз худ карданд. ман бисёр шод ҳастам ки мана ин чӣ қадар ки ин касб диққатҷалбкунанда, локин сахт як чӣ гӯям ваи заҳмати бисёрро талаб мекунад, локин аллакай занҳои инҳо беҳтарашон аз ин касб аз худ карданд. 20 намуд изофатарам бароварда метавонем ва баъзе вақт мешавад ки беқасаб мегӯям ба ҷомеаи мардон, ха онро тай мекунем. занҳое ки боша мана анорча, мана адраси зад, бодомча, мана инҳо бениҳоят
خریداری زیادی دارد و از اینها تیار کرده میدهیم. اطلس و ادرس را بیشتر در دستگاه‌های مخصوص آرایش می‌دادند که صفتش بهتر و نمودش جلودار می‌شد، میگویند متخصصان ساحه. خوشبختانه امروز پس از اون که برای با دفتر یونسکو پیشنهاد شدن متاحهای ابربندی و اطلس و ادرس به میان آمد، دوباره همین نوعی هنر یعنی هنر اطلس بافی و ادرس بافی در سراسر کشور رشد کرد. چنانکه ما می‌دانیم امروز در ناحیه باباجان غفورov، در شهر خوجند، در ناحیه بوستان، در شهر بوستان، در شهر استرافشان مخصوص دکان‌ها و کارخانه‌های اطلس و ادرس بافی است که در آنجا بانوان پر با دکان‌های دستی یعنی بدون فابریکه به هنر ادرس بافی و اطلس بافی مشغول هستند. خب ما باید بگیم که با جلب چنین بانوان هنرمند که البته تجربه داشتند، مهارت خوب داشتند برای بافتن هنرهای اطلس و ادرس بافی، حتی در دیگر شهر و ناحیه کشور، در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، در ولایت ختان نیست، در شهر و ناحیه‌ها مردم با کورس‌های مخصوص و دختران جوان و بانوانی که در خانه‌شین هستند هنر اطلس بافی و ادرس بافی یاد داده شد و خوشبختانه امروز دکان‌های اطلس ادرس بافی رو ما در سراسر کشور مشاهده می‌کنیم و می‌دونیم که تعدادی زیادی بانوان علاقه به این هنر رو آوردند. حرکت می‌کنیم که بازارگیر و خریدارگیر شود. صفتش خودم ما این اسپانی سفید در مثلا اشیای خامی که ما می‌گیریم اون رو خودم رنگ و بار می‌کنیم. رنگ و بار می‌کنیم، آوربندی می‌کنیم، همه محصولات رو خودم تیار می‌کنیم. از مثلا بازارهای جهانی ما اینا نمیگیریم، مثلا ازبکستان یا جاها دیگر نمیگیریم، ما جاهای مخصوص داریم چون که اینجا آموزش فقط برای بافتن از تشکیل کرده باشیم. اشیای خام خودمون تیار میکنیم، رنگ و بارش خودمون انتخاب میکنیم. گفتن جایز است که امروز انم ادرس و اطلس هایی که امروز از طرف شاگردان استادان ما براه مانده شده است، این خیلی از تازه به توی پختگی می باشه که برای انسان فایده و آور است و من باوری دارم که امروز ما پیوسته کاری فعالیت خودمان رو به پیش میبریم و استحصال همه ادرس رو خوب براه میمونیم. امروز در مرکز ما 2 استاد هستند و 16 نفر شاگردان رو قبول نمودیم و امیدوار داریم که دیگر زنهای خانه‌شین شوق هوس بافتن ادرس رو پیدا میکنیم و صفی شاگردان رو در این مرکز خود زیاد خواهیم کرد. سیاح‌ها می آمدن، به نهایت خریداری میکردن، با آنها شرف تیار کرده میدادیم و اشته بعضی هاشون میگفتن که به دستگاه شینم اون رو بافتن آموزم، میشتم میبافتم، بعضی میگفتن به نهایت قیم بوده است، بعضی هم میگوین که خیلی آسان نقص گفته همین خیلی که صحبت ها ساعت ها میگذشت، 2 ساعت 3 ساعت استاده صحبت کرده میرفتم. مورد ذکر است که با مقصد ترقی دادن هنرهای مردمی، معرفی شایسته امکانات‌های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، اینچنین جلب سرمایه و انفراستراکچور سیاحی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردیدند. در این دوره در ولایت سوق مرکزهای هنرهای مردمی با صدها جای کاری بنیاد گردید و هنرمندان توانستند موفقیت به دست آورند و محصول ایجادی خود را به جهانیان معرفی نمایند. و از جانب دیگر بگیم که چون توجه به لباس‌های ملی زیاد گردید، مخصوصا در زمان صاحب استقلالی کشور طلبات شد، توجه شد، مردم رو آوردن باز به هنر عنعنوی و برای بافتن و آماده کردن هنرهای اطلس و ادرس. و همین است که امروز چون که ما در چهاربینی و جشن می‌بینیم نوبسته از موقع اقلیمی، چون که ما می‌دونیم مثلا در ولایت ختلان بیشتر لباس‌های ایدانه لباسی چکن است یا برعکس در بدخشان کوهی لباسی سفیدی مخصوص با تاقی‌های سرخ دوخته می‌شود. اما امروز می‌بینیم که فرهنگ آمیخته شده است، مردم ختلان هم با پوشیدن اطلس و ادرس میل دارند. در بدخشان کوهی هم در جشنواره‌ها مخصوصا در نوروز عید بانوان حتما لباس اطلس و ادرس ببر میتونند. یعنی اگه طلبات زیاد شد البته هنر دوباره احیا گردید و خوشبختانه امروز اطلس‌های داخلی، ادرس‌های داخلی تا یک اندازه طلبات مزاجان را قانع کرده میتوانند. من صاحب 3 فرزند میباشم. 2 دختری من صاحب گرانتی ولایتی گردید، در خانه‌اش همین خیلی کسب و هنر می‌آموزد
инчунин дуюм духтарам аз ноҳи бобоҷон ғафуров бо дастгирии раиси ноҳи бобоҷон ғафуров соҳиби грант гардид ва дар хонаш дӯкони ҳамихи атласу адрас бофӣ ҳаст. зиндагиша бо ҳамин пеш бурда ба ваяш хароҷоти зиндагиш мадад кардааст. зани тоҷик бояд миллати худро гум накунад, расму русуми худро гум накунад. ин атлас ҳеҷ аз вай яъне ки мод яъне ки намемонад. ман мехоҳам ҳамеша дар тани занҳо сару либоси атлас ҳамеша зебанда бошад мисли баҳо. дар нақша дорем ки ана ҳамин маҳсулоти истеҳсол кардаи мо адрасу атлас сӯзанӣ ва рӯймолҳое ки имрӯз аз ҳамин маркази мо истеҳсол мешаванд дарёфт намуди харидорони беруни аз хориҷа. ва мо умедворем ки мо дар ҳар як намоишномаҳое ки дар вилоят дар ҷумҳурӣ мешаванд иштирок намуда аними маҳсули дастони ҳунармандонро ба фурӯш мегузорем. сифати хуб мана ҳозир мо пештар 20 мегуфтем, ҳозир бошад дар 40 номераша 20-тая ҳамонро гузаронда истодем. хай сифаташ наст ва и бегону раван либоси бегону наравану либосҳои худомонро мана толи 5 сол аст ки мана аз бар карда истодан. дар чорабиниҳо иштирок мекунем, мебинем ки боз мана ҳами духтаро занҳо атлас таношонанда бо мана фаҳмидан ки зеби зани тоҷик атласу атлас аст. мана байкада истодан пӯшида ба бар карда мана харидорӣ карда истодан. шавқ дошта бошад ҳама вақт мана бофта ҳунари худро пеш бурда истодан. вақте ки ман ҳунари худро дар тани тоҷик мебинам як шавқ боз мана вайтар мекунад ки ҳунари дасти ман мана ба ҳамин зани тоҷик мана зебанда аст, мана вай када маъқул када мана пӯшт аст. бисёртар мана ҳозир мо дар чӣ гӯям ҳозир мо на ин ки як барои сару либос тайёр кардан инчунин сумкачаҳо масалан ҷуздонҳо аз инҳо намудҳое ки баъзеҳошон барак мебуранд сифатошон барои истифода бурдана мо ҳамонҳоям тайёр кардастем. ин намуди як фурӯш мешавад. армоғон тайёр мекунем, асони сару либос шарф тайёр мекунем бисёртар аз ҳаминҳоя армоғон. баҳору зимистон дар ҷои моҳо бисёртар армоғон тайёр мекунем ки сайёҳо бисёртар омада ин тӯҳфаи моро мехӯранд. хушбахтона мо тоҷик ҳастем. пеш аз ҳама либоси миллии мо ин атлас аст. бинобар ҳамин умедвор имрӯз агар дарк карда бошед имрӯз занҳо бисёртар либоси атлас мепӯшида шудагӣ ва ман боварӣ дорам ки занҳои мо анами атласе ки имрӯз аз нахи пахта истеҳсол шуда истодааст ва ба узви бадан фоидаовар аст, аз ҳамин бештар истифода хоҳанд кард. ҳам зебанда ҳаст, ҳам ба зеби зани тоҷик атлас дигар хел мезебад. бо мақсади эҳё ва рушди ҳунарҳои халқӣ, инкишофи қобилияти зеҳнию эҷодӣ ва истеъдоди шаҳрвандон, қонеъ гардонидани хоҳиш, эҳтиёҷи маънавӣ ва талаботи онҳо ба интихоб ва аз бар кардани касб дар вилояти Суғд, муассисаи давлатии маркази эҳё ва рушди атласу адрасбофии дастӣ ва дигар ҳунарҳои халқӣ таъсис дода шудааст. муассисаи давлатии маркази эҳё ва рушди атласу адрасбофии дастӣ ва дигар ҳунарҳои халқӣ барои рушд ва ҳамоҳанг намудани фаъолият оид ба эҳёи атласу адрасбофӣ ва дигар ҳунарҳои халқии шаҳрвандон, омӯзонидани касб, қонеъ гардонидани шавқу завқ бобати таъмин бо ашёи хом, ташкили нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандон ба марказҳои таълими истеҳсолӣ ва муассисаҳои касбомӯзию истеҳсолӣ мусоидат менамояд.